uyayidedela. Amen. That is why uyakholwa kodwa uwezwa amandla kamoya. Yingoba vele unezinto ayiphethe ongakayidedeli. But mhla wededela sona usuku lwakho uqale ngaluza amandla kamoya ngcwele. Lithi phambi kuAbrahama kwakhonjwa ithixo, wakhonjwa uNkulunkulu ophilayo, wakhulumisa kuye lathi phuma ehlokweni yesoni enyokhelisa lona. Why kwakhulumiswa? Yingoba wayesededele ithixo wabambana noNkulunkulu ophilayo. Athi Paul konke kuyinzuzo kimi ngahlala ngenxa kaKristu. Yile yamagugu kuwena ongakayiyekeli. Mangabe sindiswa sinezinto efanele siyiyekele eyiphambanayo nentando kaNkulunkulu. Sifuna uhlobo namhlanje siyabonga Nkosi. Sifuna uhlobo oluthi ngiyawelisa nalezi zinto ebeyithandwa abangani bami kodwa ingomthokozisa uNkulunkulu. Ngiyawelisa namhlanje. Oh amen. Basindisiwe abantu kodwa bafuna ukuyekela izinto. As a result, i-impact yamoya ayibonakali badleni. Oh amen. Mangabe sindiswa yivangeli lokwehlukana nezinto. Lento ongawelisi yenza wenza abantu bathi ukholwa nokungakholwa kuyafana, kanti akufani kingabantu abangawelisile. Every time makushiyelo kunezinto umoya engcwele ayi-highlight inhliziyo yakho.